Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka exam secondary school living certificate SSLC ne ka matrik kala sedang menta kasngi ningkong ka shpo tadi urempang arajar arpsan. Lasaki bah kene kasngi sedang ki kena ba yakon ni kene ka exam ki layo wanul baro ha ka ba menta kasngi layo ban lech ki school ba pento ya kene ka exam. Kata ha KGP ha ka ba ki don baro hadu arspa prapuingot ba Hasin Dominic ki kena ki don hadu arspa prapuingot. Habayakran berubabu kular khongjerem unoi kai ke KGP ulong babaro ki kena ba yakon ni kene ka exam matrik jung usnem ba menta. Kini ok bantok biang sajesin lada ki pil kata tangi ke subjek ba ki pil. Ha ka bayade berkajing ong ban penduk no ya ke exam matrik ulong bahadu menta kim pertip ai lakin penduk no ne kindang peteng henlei la supen kela baya ke exam matrik haus nem banwan en penyalek no hau benai no pra Desember idon katu kat ni ki jing pengkelan ibawan ka sorka ti kawe ki jing pengkela kalong ba ngilayo ki jing tim ngilayo ka notification ba ki kena ki bialek mentah hubnai feb maria yo result la menu subuh hubnai april ti kibafen ke sorka lani ke embus kasya bagi nyala biang yaitu subjek kiba fe tangba kidai ban pendak form biang ken Maria Misal iba kwa manyala kidai ban pendak biang segisin bat kinyala biang hakadu jongka suplemen di laragi pas biang ya ka exam kebaan persikan atem ki imut ila ban yo ban naik kelas 11 kelas 11 kemudian hakaju usnem mental usnem arhajar arsan kata kadai kijing pengkela keba kesoka kela ayangi kijing tim di sekawe pada mental usnem kijing pengkela kalong ba soka kela pentip yangi sigi school ba mental usnem arhajar arsan kan penlong no ayat exam matrik ha ubnai Desember di ndai syu ubnai Feb ani ubnai March di yakani ru kesoka kela penmena ba in kondok no ya exam jong ke SSLC la ni exam trik ni kon chwa ha unai Desember ti halor ki jing ong nyong fi ba kadang beteng ne kam beteng kata kam dei ga authority kam dei ga board jong school ma kesukaan filai ihi kawan ra ke notification mo hadin stayo hadin sunai ngimla ong ni kata kam dei ru ga board jong ni ti ka dei ga kam ram jong ga sokar education bat embus lakan penduk no ni em ya kementering lakan continue ni em tang baku malong mentah usnem arhajar pesan na kalian jongi ke school kemudian 4 don kan ujing kala ikut baro di subjek iba ferofen bidang hikahi daka standar lani daka rukom daka labda jongka matrik tinggi keminti bah new Desember am sarai kan don ujing kala namang nila ada biaj nila ada hikai mentai kena kelas 10 dah kan dikajuk kakon kabigi kondok ya kan nika SSLC ngatai pula syah kemudian kita ki kena ki bafil ya ka school kin apsha hadu ba kitu kin dadab exam yang na kuno em ki bafen menta la ki fen a lai subjek kemudian kitu ki bafen maria yo result la ki kwa banya la biang menta usnem kin hab ban pendap kom biang gai ai keteng biang ngo tang ki bafen la ki kwa ban hadin kila pendap form kin penyalak biang hubnai prun hubnai ni mlaong ye kata kasyong ha embus bala lagi pas jika tu kemudian yo ban naik kelas kam hadin ndai wakini kita pas hari ni kami sang kemudian tangi kitu ki subjek bafil dang subjek kita tangi subjek bafil mo ndai ki blak pas kila pas la declare pas ndai la don ki bafil a lai subjek kemudian itu kin haban pendap form biang la lagi kwa ban la biang haka sikan ada ngatai